Gear up for the ultimate biking experience on the 1st of Feb as JN Suzuki presents the Riding Fest. Come be a part of the sporty ride bus. Kyrtong ke NPP hak election MDC Shillong Hills Autonomous District Council kaban Shillong hak arpoi tri urampang arja arpusan na Mukhla-Ummulong uba ailat boy ulapan pau ke Jingang Nut baka council kan Treikam no Katkum kikor kibor Jingstad ke Mynta. Kani ke Jingkran uba ailat kalong hadian ke Jingwan tap Kyrtong yala dia bani airang yak election MDC ha Office Deputy Commissioner ke West JHADC Hills District hak laipoi tri Kuala Lengkot arja arpusan hak bala wan senran yu da kinong ya lambat kinong Katkum ke NPP na kate ke constituency. Ngasih man Jinggermen ini bahwa abang le kejingele man ga percaya gitu ki yo kandidat yang keperai jangan wo MU independent nah gede yang ile mi mar argut hi jingele ngasih abiang hi confident ya job baik lah job dia ni gitu election iwa kami yu kongsan hi udang saten to wa wan rai digitalize po konsil khnang wa yo katkaman ni wedep ceden man cebun jing mo po konsil yang ni te khnang yo wan rai suk nadong cedong doi Treikam ni benta konsil yo wan rai le ye ga khoi ke subah po konsil yang yo suk ini wan nadong cedong Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukam shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan ka kot ka khia kan nutrition bakam bhak ke jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya